Mama wakwaba medin ede adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa ya okase freedom fighters na Fixthecountry for ni bi asesi ono so wate praka a o kire se omanepani dada John Dramani Mahama de ombebo brebia ewo manga na emu enti nya de esese yeto aba ede ema no na osanso eba na o kire se omanepani dada John Dramani Mahama no edikan onim adwen kra ode bebu amembu no ewom so omo a support ni brebia besenko anko mu yan anko besanso abedi akondwa ne bio but omo hwe ne nsem kan na ontimemwa eni atemdidi de eni omo di omanpenda da bi a omo kire se omanpenda da president pa de nya de ababedi bio Ghana kondwa no ontumi mfa woton kaso bio na sesie no unam Europe ena Ghana fo ebi mo fa desert so ebi mo fa eposo ekọ ho amanihu omo fam oninam ho eje obo sika baba ye campaign na unya tumi na ode ahwe wo mba ena webusanfo na wo girlfriends yesa ena branti ya ni wake kana dwende acho mampenda da John Dramani Mahama pa na busanfo me kasa nche na eti nsema a wode etija marketing kitibu ni ade convince nipa na ye wo mu no a ye kita short memory no. Fools begin to learn. Begin to what? Learn. Me say na men someone ye pan ye me dey wow. Today message is powerful. I'm giving to you. Either you like it or yes. John Dramani Mahama, unless he comes said, "Oba be catch the Ghana for say, chale me bu ame so me kan na eye." I said, "Da na ma twabi kakra, na se ma bu, na se me nsem no so because when they can catch they say, "Oh no, ade ba bia so mo ye campaign na." As I said, "Okay kan nsem bi sa na, odi bi ye jokes, na wo ye kan nsem bi. Hwe empani fo wo ye adimi." Senka ye wanyansa 40 se Ghana 40 se kwasi bro nyini gina wona be cast match ne ka kire me say, "Edu ba bia so play jokes, edu ba bia so we see a odi wa dwene di agre." Now Ghana need to meet on social media. Bam comment section no be di atem. Kwasi abew. Abu ababew. Uti kromu John Dramani Mahama ne wonya power no otimi ko Euroton bo so no nam. Na wodi dia manfo sika. Kakra no awono obi fa Libya, obi nua bi na bu ano, wodi na koduru ayi Germany, wodi na koduru Holland. Sika akra wona wono ni jimi ebi akrompa aban na abu ano, aban na ama na support de kakra bi. Sika bi a onfa nhwe ne ma, sika bi a onfa mo ne ma wo bra no. Oko ya abati party no so omo organize ayi sika bi ade Brazil fan ade ama John Dramani Mahama ba oko asika na aban de ama no wo fa hwe ne ma no ni jimi na wodi akoma aban no se onkodi Akufo-Addo did something Ghanaians na no Akufo-Addo opet you know oko euro to ba bia ya mpanimfo ahu se ya adwene mu ha na nka obi anka wuni bi obi a ono panyino no ni 1 month pay in Japan rabasa enfan what is 6 months kura ye be you ba wo Ghana ni a wote wono a wo se o fight for a politician atma bia na no kan kire wo se wo de anka obe campaign no nga wo wusu na adini kan se min kan kire Ghana for se chale me ba ma hu se do ma mu nya de but I will try my possible best to face Ghana because Ghana is this state and that but wo be wa ka kire se me ntimi Ghana ni because 4 years is sir na 4 years is sir aja Mahama Mahama ene oma entafo de na mope se munti ma ye Ghana yi aja Mahama de na ope ye kasa mosi bia ye no binum ye ko hard on our leaders but let me tell you ye mpani no fo ni hia se ko hard on them because they need to listen and grofo omo muso mu hia omo but grofo ya kire se omo kura adwin bia omo hu se ye jimi we have short memory se na no kai enti wa ka kire wo se wo tuntum ni a wotim wo dakati ni wa hunu se wo no oba a wontimi mwa o mani ye oba de obetima ya ma se o ma guko buo na wa yen kokko se na be ya kokko no se akokko no rapoto a obetimi kura di se kom de wa obetimi adibi ana obetimi aton kokko no na kakra wanya kakra dibi emu wa be wo de mi bisa wo se John Dramani Mahama se ontimi nya Ghana yi wo de mi ena Akufo-Addo enso ne wa de free education mamo bandi eba no obe Ghana yie no so oba be ono be yankukọ na no wate so no man confirm ni na tu free Ghana koy obi a woyan confirm ne nkukọ ene ne bi free education kura hwe akade na faso woni so Akufo-Addo ya di na temu Akufo-Addo papa na Akufo-Addo ya di papa ya tempa Akufo-Addo ya kabi ya chane papa John Dramani Mahama ene ya wonyanya power no kire yense Ghana fo ya jimi na wo menhia nyasa Ghana fo nana ayefendan Mahama mu ayehu se ya jimi na wo menhia nyasa
Mama Yensu Nyansa, common sense we need to learn. Abraham Mahama is not coming to power again. If you like it or yes. Maka. Because John Dramani Mahama already wakas Ghana for say on Timin for 4 years. Emma Ghana ye. Onwa confirming. The confirmation is from John Dramani Mahama. Onwa naka. And that's what I know. Now I'm a concerned Ghanaian who needs Ghana to be faced. I am a concerned Ghanaian. Made me rush champagne for Musa, Omubetimaya Ghana, Krona Mami. But John Dramani Mahama has confirmed, say, on to me for 4 years. Mama Ghana, because Babia Ghana state in Aduno, it takes Obia or Do Ghana, instead of catching Ghana for say, Oba, only Enkuko Buo, and I obey Timia Boba Ghana for no more Kuko, no white yano. Not Kronumu, I am Kuko Bini, and no moment or deba. And so, Encrophobia still Omontiasi, and I mean, Tiasi say Ghana ni Tuntumini, ko Blacky, ko Daki. At the end, I am found without Mubio, no what Tiasi said. Mahama and Tima Ghana ye. May say John Dramani onwa confirm wait nanim or say on to me for 4 good years am Ghana ye. And to me say he is not coming to power to anaso China omma because yanum binomono yadwene mu da ho. Di me pesa ne ya hu se ye kasa na ye ka no aya na enwura masom ye ntia de wo mo pane ne nyina na se be di matemo mate ase se tiase o tiase ontra na no o se mo fika se ngo se ntafo ntia samase ampamo ntia samase enti mo party no ma classify me ya hu se mo ye ntafo mo ntia samase enzo nko se mo se enka o pesere mnya bu no kwase a that's one preso ma wa say ntafo ntia samase we die na mo ya hu sampa the confirmation che se ntafo mo ntia samase onipa ka twi kasa kire wa wonte Sensama na wo kan mo ntia se ye o si on timi fa 4 years MFC Ghana na Ghana no apro Ghana no atete Ghana no ma ekoso okro no mu no on timi fa 4 years entimi ne ye ma wadini nya adwuma tuntumi ni andisi adidi utire andisi ufia konwa obepeja soa joma ama bedina okwa afi wo so be invite o na abusia na atu afa na ya tonkra na ya bodwa na ya fra ontuma na ya ema nkuntunkuru na de se ya so abusia panyini anasa abusia mu commando una ukasa obi antie mo ajimi dodo onipa yatima bi Messi MPP me got na XYZ 1 year 9 months na MPP for ba hwana na show na ye show. That is not to say Samija vie me nua eye wa wish me congratulations on my new pay. And I'm sure they say just as I've always done, I'm going to give the platform to them for them to come and speak their mind. But if anybody believes that by coming to a year angel, Anna a bayade, now in any case, and any pop bonesem they will be no mutrimwa. Angel no, NDC for how we juma, MPP for how we juma. It is over time I say NDC should boycott Peace FM, NDC should boycott Angel. And your money come from NDC for no we juma or Angel, so we juma na mo juma. This policy